biasa ngayon batungan na sapa. Aga. Iya sa sapa. Iya. Masulapa pada matamu. Tadi na sulapa yung mata ko malibo mi. Ha? Malibo mi. Oh malibo. Iya. Iya. Pwede nito kumonroy ko kasapa ya Pak niluto ni sapa matamu. Iya awal jumpa kita Mercedes. Iya. Satu nomor lagu. Antena. Oke. Gartak na din ini muda. Dito to. Iko ita ini na apa ita po nando tanya apa ato. Mage. Asurabi ka kita dia bingka. Apa turun to? Iya satu nomor lagu Rantena. Oke. Morning. Asik. Ko sandroe manca ko mapalada si bawa dedeku dede mo pahagi aga palada ka di teratina mo pake mutaroy ay sis lo kan sis mo palisui irpangatuluku Perato ko kay Koyano. Manas ka tidak? Hindi ka tau mano ko? Yano. Ha? Yano. Ay. Ay, nagpawinisan ni. Ay. Sinangi Mercedes. Mano. Pura Yano. Sinangi Mano. Dito ko manulek ko na payano de. Ang kamato nang kana. Ay manto ko ha. Apa ya de wano? Wano kamato yano na pakasian wano. Lawan wari iya. Mangura-mura iya. Waga ko. Jadi kamu anu? Wah. Dito si tan na loko wano. Mataw-mataw kanta sa tumano ko. Wano gama ka na to si ano. Pagay di he. Oke, sebagai lagu yang ke-19 dari KB. Iya. Hah? Mana bigalakan? Wah, 10 na sira lagu. Oh, kenal na yang bayda? Iya, 2 lagu mah tuh ganda ni 20. Iya, kasabahe bala lang ngiri kita mah. Asli loh. Kamu na to? Ya, bos. Ya, kamu nih gua.
potongan ko. Wih, tetapa mo, mabaru-baru timur ya mama. Aku betul biro. Oh, itu ya. Oh, ampe makana kaposo ko kapan? Sila dah. Ya, nono balik jolok. Papuralin romu. Ya, satu nomor lagu kami pilihkan untuk Anda. Blok Blok bersama salah satu artis tercantik se-Indonesia Timur, yakni Mbak Lesti Timona. Lesti, masa Lesti. Mudah di mana sih gari tahu kecilan lah. Makanya meta tadi saat di nang kaji mutama cilan lah dores makanya meloleng aja itu utama tapi dia pegang mundaki. Kagak nih batu. Iya. Pokok biasa cilan lang. Oh tanya pala iko. Album na lama doon na lasindrin. Ayan ka ni Puima. Puima. Ito ka na si Polo Romato. Tano nih. Na pwede ito Puima ko tama si Polo. Alin na papataro.
tapere, apa jadi kah? Tapere.